र अझै चाहिँ माथि सिन्चेल देवी मन्दिर आएको छौँ हामी टाइगर हिल है। र मेरो वाइफ र र अझै चाहिँ डाली गुम्बा हुँदै जाँदैछौँ है, म र मेरो श्रीमती। हजुर अहिले चाहिँ हामी सिन्चेल धाम देवी मन्दिरबाट चाहिँ आएको। भाइलाई सोधौँ नि कताबाट त यो चाहिँ दार्जिलिङको डाली गुम्बा हेर्नुहोस् है गाइस। डाली गुम्बाको दर्शन गऱ्यौँ। अब हामी यहाँबाट निस्किएर अब हामी यहाँबाट चाहिँ महाकाल मन्दिरको डाँडा मन्दिर जाँदैछौँ बजार। महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्चयता विधि विघ्न प्रशमनोपाय ओम भज गुरुं ते नमः सन्तुष्टः पूजया शम्भोर् महागणपति स्वयं। यो चाहिँ दार्जिलिङको डाली गुम्बा। ततस्तस्मै स्वगं नाम सहस्रमिदमब्रवीत्। अस्य श्री महागणपति सहस्रनाम स्तोत्रमाला मन्त्रस्य महागणेश ऋषि। गाइस अहिले चाहिँ आइपुग्यौँ हामी महाकाल मन्दिर। महागणपतिर्देवता गम्भीरं ओम शक्तिः। बजाऊ घण्टा। नमः शिवाय सावित्री नमः शिवाय। ओम बजा गुरु पे मस्दे ओम बजा गुरु ओम बजा गुरु पे मस्दे ओम बजा गुरु पे मस्दे ओम पे मस गुरु पे मस्दे ओम बजा गुरु पे मस्दे ओम बजा मस्दे ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। र अहिले चाहिँ हामी डाँडाको पनि मन्दिरको दर्शन भएर है अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ।